Oh iya. Lu kan jaro jangan gori. Ini jangan dulu kan, Mbak? Jangan gori. Aku bungkus kayak gitu, Mbak. 5.000. Boleh. 5.000. Sayur. Kan lagi gini. Oh, sing ndi, Mbak? Iki. Ya semua. Iki. Baik. Si Tapi baik. kok pakai apa aja, Mbak? Pakainya nih apa? Kok gue wadah. Oh, gue udah beli. Ini apa ya, Mbak? Ayam. Ayam. Ini lele goreng. Ya kita aku berani nih. Oh iya. Ya, Abi. Kok dong KTC mboten enten, Mbah? Hah? Dong KTC. Kapan niku enten? Ya batik. Nek sayurnya biasanya sayur kacang, ngono ya, Mbak? Kacang dura-dura. Oh, kacang dura-dura ya? Oh, kacang murah. Kacang panjang loh, Mbak. Asam murah. Tek ngono. Kan banget. Murah Tambung. asam murah kambing. Nah, kasih itu. Ini anone pedes enak ya, Mbak. Duwe. Oh, jenengan itu, Mbak. Aku jangan tahu lele, telur, Mbak. Lele rolas. Telur ayu 15. Ya. Sayur tahune. Itu. Masih. Oh. Kula niki Mbah, jangan tahu. Bakso kalih bakmi. Taruh iki, Mbak. 8. 5.000. Ya. 40. Ya, 40. 40. Niki mie bakso. Aku lele, telur. Telur bareng. Ya, gaji Ih. siji. Hah? 28. Lah iki, Mbak. Niki Oh, wes. Aku kan juga Ah. kok murah banget. karena di sayur taruh bakso 8.000. Oh, gitu. Sayur bakso Ya. 8.000. Oh. Tambah aku mau. Nggih, nggih. Iki nggih Mbah nggih. Murah lho. Jalur apa? Padahal lokeh banget. Kayak anak. Gur entek Oh, iya, Mbak. 28.000. Alhamdulillah. Anak tuh nek kon jadi ramah. Apa tuh? Lanjutnya tak kayak apa nek lanjutnya kamu tak kira. Ya matur nuwun nggih Mbah nggih. Matur nuwun, tangis